Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizden Mustu YouTube kanalımızın görüşleri. Dostlar, bugün Taştaq'tayız, Jallabat'ta. Tınıda beyler çıkartırken dostlar, 3 baş beyni çıkaralı dep tını çeçiptir. Bu beyler boyunca hazır suraylı tınıdan bir uyur bey, kança yaşta, kança onu tuğan, oşlar boyunca malumatı sizlerge alaylı. Tını, assalamu alaikum. Qanday tını, жақсы? Денсаулықтар жақсы тыны? İşte bu otağı beyler gelip kaldı ha. O aka şu açıdan. Açının beylerin ayda düştün. Şarttan bir alsa da hiç. İşte kılırız gereken bu otkanda. Adal işte turağı. Qanday beyler çıktı tını? Oşo aytçı. Yüzüdül Karabayır. Karabayırlı beyler mi? Eң çoğum Orton aka. Ortonko. Eң çoğu degen qanday? Jaş oyunça o? O jaş oydu. 9 yaş be. Mına dostlar. Mınday japızrak be eken ha? O öte joğun be. Öte joğun eken. Boz emes bu. Em bilbeyim ak, aygırda жүрgөн. Aygırda жүрgөн. Benim Allah'dan. Oşo onda 3 öten bir uyurduk o? O Bir uyurduk ha. Mına tuğanlar. Bu çekenkisi 5 yaş. Mına 5 yaş. Onun yaktağısı 4 yaş. Bu beyler oşunda mına birdi tuğan bu murun kızı bu. Birdi tuğan. Ha bunu ökö 5 yaştan aka bunu iki çekenki. Ha iki çekenki 5 yaştan. Bul dele 5 yaş ha. Bunu dele. Mına dostlar. Be izlegender bolsa, жөндүү баада бе сурагандар чалсаңыздар болот. Ачынын бейлери экен. Бул ошондо Карабайыр булар? Ооба, Карабайыр. Үч өтең эле, а? Мунун бою чоң экен, а, кыйла эле. Чоң, Бул чоң экен, достор. Кандай айгырдан качкан, токтогон? Карагер аты бар эле, ака бир акабыздын, ошондон эле. Карагерден. Ооба. Алды эле Кудай каласа жаман ат койбосо керек. Жакшы ат койсо керек, а? Эми бейлерге жаман ат коюп коюш. Бейлер жакшы бей экен анда, чоң. Азыр артынан да немелери ham жакшы, казыктары. Казыктарыбы? Туяктары, казыктары караңыздар. Арт жагынан көрсөтөйүн. Мына. Эми булардын баалары кандай? Оптон баалабы же? Ака, оптон. Розницабы? Бирден сураса деле болот, оптонбосо деле жакшы болот. Мисалы үчүн бирден сураса баасы канча? Же жашы боюнча кете береби? Жашы боюнча немесине карап, өтүнө кете берет. Мына бие канча мына? Ушул бие. Курсактуу экен да? Жака неме кылган болсо 150 дейбиз. 150 миң сом. Ооба. Жеке саткан болсо. Жеке сатса. Оптом саткандачы? Оптомго 130дан деп атам. 130дан алынат. Мынанын жекеси канча? Бул деле ушу 150. 150 миң сом, а? Наркычы? Бул 140 же 130 дейм да мен. 140 же 130. Эми жакшы содалашкан карап бере бересиң, а? Ооба, эми келишебиз, чакканына карап сүйлөшүп. Болду. Мына туугандар, бей издегендер болсо алдыда номерге чалсаңыздар болот. Сураңыздар, бейлер арзандатылып берилет. Эми айтылыш баасы ошону айтып койду. Аны содалашасыздар. Эми боз кысырын кандай билсе болот эми, а? Эми аканы биле албайм чын. Кудай карасаң, Кудай билет дейм. Ооба, Кудай билет. Кебетесин айткандачы? Эми сен жылкы менен жүрөсүң. Молордун жүндөрү сыйдан болуп эле жатып турат дейми? Боз дейсиң, а? Ооба, боздой эле. Анан эми билбейм эми буяга. Эми айтыш кыйын деген, а? Ооба, Алладан. Узиге салыш керек, а? Мына туугандар, анда эмесе бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Соодаңы берсин тыны, базарыңы берсин. Рахмат, мынакей туугандар. Көрүшкөнгө чейин достор, аман болуңуздар. Бей алам дегендер сураңыздар, чалыңыздар.